Mun keluar kak pesena tak ada tilai saya ke belanja. Tak ada sampai sekali depor. Aduh le, pesi seberi rola tanda. Abah, mau nanti pesi ke mana sih urus boros le? Abah bani keng boros kak. Iya mete ko cak boros le. Cak karo ni pribadi lah. Pesena lah tanda. Dua apa boy pak dah je saya kepopak. Cik karo pesena belanja. Cik breaking ke lu. Dia maaf. Kita hanglah mau negara yang susah. Tahu jap. Cik mbuk bona pai Roma gisrum rolo. Sangkene Roma. Apa sih gisru? Ya kalau kau pilihan kelebun. Ya dua apa boleh mentareng tu. Mun meni masalah pasti saya kepopak. Tareng pedu pese saya bopak beri. Berarti orang tua naga kita di pese. Montan di pese orang tua naga kita tak kira bopak markene pese beri. Tareng thungin kaki. Ya apa muntan pak jap. Magandi pasti. Jadi para sarak lu. Dari neman. Dumangkan jap. Cik pesen belanjan kembuk bayi bitong. Kento kok boleh lebih nengara. Sedangkan tan mbok kebot neraja jap. Kemas yang terkonjengan apa? Apa cek kan prekan na. Kempo lareng tuan keketak tu mana tokaran ni jap. Tidak iya. Mun bola na bril. Benih kuni keluarga nak kaki bril. Sekapin orang yang keluarga dia bukan benar masalah. Tak terkecuali tang keluarga. Kenggaro. Cuk yang mun berang agak dia tak bisa cerita ke orang lain bril. Aib je tak oleh. Dia je dulu. Tak yang pahile gila bi orang kau mau pasumpah mana kau raja cerita. Terus jap. Ya mun aib keluarga na jong. Cuk bentar ko orang. Iya mun orang sing ngedingaki ngarep. Tak awa jelawa tak jolok gumbreng. Mun sumpah mana jolok gumbreng tak ring pahtuti semat aman. Lagi bagus mun aib keluarga ji saya pentas aku bentar ko orang. Dia juru le. Duh tahu jap. Kendal tak buat. Aduh, sebab buru. Ayang kau di parlo. Me aku le. Nang gelo. Lu pesena apaan kaki jeng banyak. Mungkin banyak mayo kerena imbril. Kerana ide rumah jap. Iya kerena ide rebis nyaman ya depan tadi rokok aman. Pas urusan ngecok ro men kaki jap. Tadi pakar-karan. Lu kan kok mulih. Amar bil dia orang bagi imbril. Mẹ nyaman keluar yang dia, ha? Aduh, mi agak andi kopi impor saral ro. Ria daripada meliang ngampung apa Ria? Rokok nih Ran. Ini lagi rokok pur. Impolan ku andi rokok kintro ngampung denen soki. Oh parlang ke pur. Apa pur? Maka sengkok benih keng soki pur. Sedang neng tegelok benih keng apa? Tamun kakak lah kau benar. Pai betul apa pesen kakak deji. Apa Ran? Engkau makin kocak ala kumuloloran. Tak cukup pelekanan ke bulan jenaran. Dua apa pur? Sebab bulan nak kalau kakak je. Mun seronik make nek karo kakak je terkerjain an benerangnya. Mun asli na pur mun tunya kakak je. Can sabaran.
Cik saya kakak nepelek kanan kok kita to otang ran. Oh palang, tanda kita kopi. Kan singkok kaki jereng soki pur. Ku tiada ada berde, nak kau keng ngampung lolo. Kopi yang kok kita luang lekanan leprak ya. Dia palang mon kaki pur. Kali duri nebrik kengongku. Lara ral coba masa rada iya. Ini mon yongku pur. Iya mon iya tineng ko pas mangkat anakku. Kat mangkat. Ambu sudah rokok we. Rokok din tibe je sambil. Iya pak teger ral cek karo keng ngampung sebeui karoran. Sebui mundu kali tak ring du beuy. Lah kali rongku kaki ji. Minum muring guk kaki ji. Cuma ketai nama kika kana boleh. Kan mangkat munda mah. Gitu ini mon yang ko mangkat dah. Kanan na pederinya. Le. Beda apa kak? Aduh le. Neng minta pesen belanja melolo kaki. Tapi kakak nak gederi ya. Apa kak? Kakek beli pesen belanja benih yang kecukupan kak. Pesen belanja kakek tak cukup dan melekah. Abis bini mereka lempo ya, glowing ya. Kok kak saya koros ria benih yang kecukupan pesen belanja dari kakek kak. Abu kira-kira sampai kak makai aca-aca Arya. Abu tak langgar ke kalau aku orang laki. Pesen belanja nih sokone kok cukup pakin. Kok sebagai orang bini benih yang pangalak senyaman nah, yang pada mikir. Arya besar ya, umpai patau kena bini. Dia betul sekali. Arya, apa kan? Arya sabuk di nak apa deh. Arya kenangan deh. Dia keng berde kesap sedemua. Apa kalau kau pak dulu? Cik benih jenuh cenderung cik genting. Tengok tim mi bese polari si sebab palang kembriket kelum pak solo tak apa kepesen belanja mun benembu Irek, Dem abur. tahu rek. Tang bini untuk di rumah gila. Kau je susah kok deh. Antur daerah mabini na pur. Untuk rek, tikil tak lem datang. Pulagi kentar ke pasar pur. Ke pasar apa pak rek? Cik tang bini untuk belis gila di rumah. Tak bisa belis pur. Cereng bini kekirwa. Reng bini sepaling saper. Mon pasang kok puran di bini agak bini kekirwa. Arah apa? Ada ya pak rek? Yen je re pur. Ken yo penna. Arah bangku bini kekir pur. Ma belis. Tang bini ji ya pak rek. Laku minta pesekan kok. Encani ke belanja. Udah canang kok rumah pak rek. Udah milih pesepe ya pak rek. Dua belanja apa? Ambil apa melolo. Patot lah. Jawabannya kayak kiji pur secara tidak langsung. Nya kayak perasaan reng bini.
Reng bini re pur paling gas tete nak mon masalah bese dalam rumah tangga. Reng laki re tahu no cuma lako. Tak kira tahu apa kebutuhan reng bini sebedalim depor. Rasa negara reng laki re beri bese reng bini di banyak. Sedangkan bireng bini pesero keng ekop cokop akin dari nengas tete kelagena. Kabeles sudah reng bini dalam rumah tangga re pur. Ko tu na mon bi kaki pas kerena mon bini minta bese ne belenca. Aba ala ko muro pada tero nyimpen na parek. Kutu na pas saya melolo tang bini dia. Duh pur, siapa sih tak taruh nyimpen mon ke bese? Ken karo, abis telun mak gua tanya bese ke bini na. Glowing je bini na. Duh, coba bini ni besakin tau berkotang dekan na. Pas prekenan senyimpen na. Le, mon bini ni kakek glowing, micis, penampilan elit. Aji patot ditanyaki bireng laki. Benereng bini sekem apain pur. Paling tak seneng mon ditanyaki. Mele bese menono. Tetiambu sebagai reng laki dia, tahu sanya tanyan bese reng bini. Tina rek, engkau mundai pas mulia. Mulai dem pur, jangan nyari bini nak kakek. Duh le tina rarek, dekile datang tibi. Iya pur, cek sehari bini doang. Kurang apa dengo pen nih ya? Injak lekas. Lekas apa warek? Lekas paju pur. Ledeng menteng ke bini nih doang. Yang pun tak karek wastan nih ya. Mega tipi kakek lek, jangan tindatin ria. Tandi laki ya. Ikan kat hibi bang. Beli berapa lek? Beli 10.000. 10.000. Dan tak ki? Puh, ngaku cewek awak. Boleh pentok lah ke? Seperti sama si manis, Mbak. Sepetis. Ya, Mbak. Ya pesen bang. Lala tak sama ajar lek mun kenakan aratin kok tak biasa ngalap pesen lek. Macam-macam berapa bang? Oh, guan lek. Cukup beri nomor telepon lek. Di mah kakek lek, cek nas panas ria. Belaki pendal sapaan mek banyak. Beli hibi bang. Mek cek banyakan. Oh, jual pentol bang. Iya, Kak. Bunga kakek beli reng ratin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beli apa lek? Beli pentol deh kak. Nggak jalanan ke tibi lek, cak jalanan ke tibi muntin ratin ke kakek. Ya jalan ben siapa kak? Ya jalan beneng kok deh iya. Mari majar pentol lah bang. Tak mari, Kak. Tak nambah boleh lek. Enggak kak ubi seri karo. Marah nambah. Enggak. Marah beli kapi beko marah. Iya. Berapa kali berapa aja bang? 200, Kak. Kok panas celap tin lepas ketemu benteng ratin deh bang. Kok di disaru bang jeling beko nyan kok keng are solap. Are bare majar pentol bang. Tak majar, Kak. Kok seru nambah bang kutu tanda bang. Kok le cek pelek kamu kereng ratin aja bang. Ya bang, apa cokok ada bang? Enggak reng laki aja. Mek biar laki lu. Mending yang tangan laki aja dari mantu bunga di ini. Mek itu datain ke lu kakeran. Apa pur? Ang biner ya. Mulai lek. Bini ne kakek pur. Nanti bini becek kakek pur. Dia mong kakeral para tasara ke lu. Pas tak jelingan. Ya apa pur? Coba tanya ting lek ke bini ne pur. Palang mun kakek. Wis na pandal ki buru, Kak, kita majar. Sekali ada mah bang. Ki ba opur, Kak? Palang terus saya kemedok sekalian ya bang. Aduh, palang kok rugi mun dek ya kan. Iya.